Ova veličanstvena spomen soba imala je dve prethodnice. U manastiru Svetom Pantelemonu u Lepčincu postojala je komitska odaja. Prostorija u kojoj je bilo mnogo dokumenata u vezi sa komitskim pokretom s početka 20. veka. 1944. godine okupator je zapalio 2 konaka u tom manastiru i tom prilikom je uništena i ova spomen soba. Druga spomen soba je bila u kasarni 1300 kablara. To su bila tako dokumenta, fotografiji i drugo u vezi sa 8. srpskom udarnom brigadom i kad je bilo sada NATO bombardovanje, ta prostorija je takođe uništena. Spomena soba, da ponovim, ima veliki značaj. Na zidovima, slikovito i dokumentovano, prikazani su mnogi događaji, mnogi ratnici i naši ljudi koji tamo odlaze, pogotovo učenici, ima šta da vide i da nauče. Čovek kad izađe odakle ne može, a da se duže ne seća svoga tamo prijetnog boravka. Spomen sobe su postojale i ranije u jedinicama. One su obrađivale istorijat jedinice koje su pripadale, ali posle raspada SFRJ one su praktično prestale da postoje, čime su zaboravljene i jedinice i vojni penzioneri koji su nekada radili u tim jedinicama. General Simović je samoinicijativno sa svojim saradnicima otpočeo izgradnju spomen sobe garnizona Vranje, koja se razlikuje od ranije postojećih spomen soba, jer obrađuje i daje istorijat jedinica koje su locirane na teritoriji Vranjskog garnizona od oslobođenja Vranja od Turaka pa do današnjih dana. Posebno mesto u spomen sobi o kojoj govorimo zauzima prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog, poznatiji kao Vranjski puk, i 78. motorizovana brigada koja nastavlja tradicije prvog pešadijskog puka. Tu su i 243. mehanizovana brigada, 52. mešovita artiljerijska brigada, ali se pominju i 89. motorizovana brigada, 461. mešoviti protivoklopni artiljerijski puk i 150. mešovita artiljerijska brigada. Želim da kažem nešto i o spomeniku koji je izgrađen kod Galerije Narodnog muzeja i u Vranju, u centru grada. Inicijativu za izgradnju spomenika pokrenuo je SUBNOR još 2000. godine. Međutim, do 2005. godine na tom planu se ništa nije uradilo. Zahvaljujući inicijativi tadašnjeg pukovnika generala Simovića i pomoći građana, SUBNOR-a, lokalne samouprave, u prvom redu gradonačelnika i policije, spomenik je izgrađen. Međutim, da nije bilo upornosti tadašnjeg pukovnika Simovića, mi danas ne bi imali taj spomenik. Zahvaljujući njegovoj upornosti i samoinicijativi, koji je istovremeno radio na 2 fronta, na izgradnji spomenika i spomen sobe, mi smo za veoma kratko vreme imali ta 2 objekta završenih koje danas krase naš grad. Ja, kći Božija, Srbija, s pognutom glavom izjavljujem dragovoljno, kroz lance i žicu, pred svedocima silom, mukom
nepravdom, da sam kriva i da priznajem krivicu. Kriva sam što jesam, a treba da nisam. Kriva odavno što stojim uspravno i gledam u nebo umesto u travu. Jedinstvenost spomen sobe ogleda se u sledećem. U spomen sobama nekadašnje Jugoslovenske narodne armije, kasnije Vojske Jugoslavije, pa Vojske Srbije i Crne Gore, nalazila su se imena i prezimena poginulih vojnika, podoficira i oficira. Danas, u spomen sobama jedinica ranga Puk brigada u Vojsci Srbije takođe se nalaze imena i prezimena poginulih vojnika, podoficira i oficira. U spomen sobi garnizona Vranje, pored imena i prezimena vojnika, podoficira i oficira, nalaze se imena i prezimena svih poginulih civila Vranja i okoline, uključujući i četnike u Balkanskim ratovima i Prvom i Drugom svetskom ratu i dobrovoljce u oružanim sukobima na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Kosovu i Metohiji i NATO agresiji. Vranje je jedini grad u Srbiji koji na jednom mestu čuva uspomene na sve Vranjance i ljude iz okoline koji su poginuli u ratovima od 1878. godine, kada je Srbija oslobođena od Turaka, preko Balkanskih ratova, Prvog i Drugog svetskog rata, do oružanih sukoba na prostoru bivše SFRJ, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova i Metohije, uključujući NATO agresiju 1999. godine i oružani sukob na jugu Srbije 2000. i 2001. godine. U spomen sobi odiše spoj vojne prošlosti i sadašnjosti Vranja i okoline.